a go dumedisa mo phutego setšhaba sa Modimo, maloko otlhe a Bantu Church of South Africa, bomme le bontate, baena le dikgaitsedi, bana ba Sunday School, ke di dumedisa ka lebitso la Morena Jesu Kriste, amen. Ke santse re buile re tsweletse go bua ditaba tsena tsa Modimo. Kalendara ya Afrika Borwa mo kgweding ena ke kgwedi eo ba lebeletse motho yona mme. Kgwedi ena ke kgwedi eo melaetsa e boitshepo eo Modimo a tlabeng a e laolela go batho bao ba kgethileng go fana ka mantswe a boitshepo. Re tlabe re lebeletse motho yona mme kgwedi ena ke tlabe ke fana ke fa bomme, e tlabe e le bona ba tlabeng ba ralla serala sena sa koloi ya legodimo ya moya, gore o fitlhelle ditaba tsena o di fumane go bomme ba thapelo bao ba tlabeng ba bua ditaba tsena tsa legodimo. Ntumele pele re simolola tshebeletso ya mosong wa kajeno, sontaga ena ya pele ya kgwedi ena ya bomme, ntumele re tseye sefela seo se tlabeng se atumetsa bomme bohle gore ba tlatle ba utlwe se bomme ka bona ba bua bogolo ba Modimo, ebile e le bomme bao ba tsosolosana nka bo bona gore bogolo ba Modimo bo tletle bo bonagale. To re mamele sefela seo se tla re ntsenyang ka gare go tshebeletso sontaga ya ntlha mo kgweding ya bomme. Tlo re tsamaye mmogo sefela.
fela ke buile ka re mosona kgwedi ena ke kgwedi ya bomme ka ntle le go senya sebaka ntetle ke kope MmaMoruti Modingwane yo a eteletseng bomme ka gare go motse wa Modikoe a fane ka lentswe la gagwe la pele leo le theohileng leo Modimo a mo laoletseng gore a re fe lona tlo re mo fatsebe re tsenelele ka gare go tshebeletso. MmaMoruti Modingwane sebaka ke sa gago. Mo mosong o montle wa Sontaga kgwedi e le ya Agasti kgwedi ya bomme o le buang le ena o ke MmaMoruti Modingwane. Ke rata go le dumedisa lebitso le letle la morena le mopholosi wa rona e bong Jesu Kriste. Bomme botlhe dikereke tse farologaneng ke kopa nna le wena re kene mo lentsweng le ntate Modimo a re fileng a re guidileng gore re bue ka lona go seng ga letsatsi. Fela pele re ka kena mo lentsweng le ke kopa re keneng re tswalle matlho re kopeng ntate Modimo ka thapelo. Lebitso le letle lebitso la mora lebitso la morena le mopholosi wa rona e bong Jesu Kriste. Papa ka lebitso la Jesu ra go mema go seng ga letsatsi re isa ditanki le ditebogo go wena Jehova gobane go wena ya tshwereng maphelo a rona. Re go lebogela tshireletso o ntse o re file yona Jehova. O kile wa lala le rona bosigo bo fitileng mabaledi wa go loka wa ba wa tsoga le rona go sengwa letsatsi la kajeko Jehova re ka ikaketsa ha re ka re tsogile ka botlhale ba rona ke ka kutlo le kutlwelo botlhoko ya gago Jehova lerato leo o nang le rona ka hara South Africa. We thank you Lord Modimo matla hohle gobane re sentse re na le opportunity Jehova ya hore re atla ra kopa ho wena Modimo ra go leboga ga le ha ntse re le mo di lockdown Jehova mo COVID-19 e kene Modimo matla hohle e ntse e tswella dinamba di ntse di namella fela ha re latle tshepo go wena gobane tshepo ya rona re beile wena mopholosi wa maphelo wa rona. We thank you Holy Spirit for sengwe le sengwe se re etsetsa sona Jehova re lebogela le guidance o re fang yona mo hotle mo re tsamayang teng re na le tshepo le tumelo ya hore o Modimo o kutlwela botlhoko e be o tlo go utlwela botlhoko ra go mema go seng ka tsatsi la ka tsego re le bo mme re konile ditlhogo ra go mema the Holy Spirit re kopa o utlwe thapelo ya rona Jehova towards this disease re na le tshepo le tumelo ya hore ha re tla ho wena Jehova ya sa hlolweng ke letho o kile wa bua wa ha re tla ho wena Modimo re tla ka boikokobetso o Modimo wa dipelo ra go mema right now Jehova kena ka hare dipelo tsa rona go seng ga letsatsi o nne le rona Jehova lentswe le re tlabe le bua ka tsatsi la ka tsego Modimo le tswa ka molomo wa ka fela ka guidance ya hao Jehova ke kopa ho wena Jehova Modimo matla hohle re tlame dipelo Jehova re be dipelo dingwe Jehova matla hohle kena le rona go seng ga letsatsi. We thank you Lord Hallelujah. We thank you Holy Spirit for everything you have done for us, for our lives, for our families Jehova. Yes tsoso kere kile ra kopana le tsona di challenge re kopana le tsona bophelong but we are still know that you are still God. I'll fake la o lebima yang kapa yang Jehova re nne ntse re boela gape mo wena re go thank you we love you Jesus ka lerato lona le lona maphelong a rona ga se bolele ba thapeng mo tla go bua Jehova re kopa ho wena Jehova Modimo matla hohle e ba le rona ha re tla dira bana lentswe le ha re tla re ga golla lentswe re kopa wena Jehova ha oli ya gago e bothele le lemeng laka o nthuse Jehova o tsamaye le nna lebitso le letle la morena le mopholosi wa rona. We thank you Lord. Amen and amen. Batswadi ba ka bomme ba ka ba ratega lentswe la rona la mesong re le bona bukeng ya Ekdoda 2 verse 1 to 9. Ekdoda 2 verse 1 to 9 yona ha re bone mmogo e bisa ka tsela monna mongwe wa letsogo wa fa aya a tsaya mosadi go bo moradi a wena
mosadi yo a iphala a tshola ngwana wa mosimane ya re a bona a le montle a mo fitlha dikgwedi di le tharo. Verse 3 ya re a sa tlhole a kgona go mo fitlha a mo tseela serota sa lotlhaka a se dipa ka boreku jwa mmu le boka a baya ngwana mo go sona a ba a se fitlha mo matlhakeng fa losing lwa noka ya Nile. Verse 4 le kgaitsedi a ema kgakalanyana gore a tle a bone se sengwe se mo diragalang. Verse 5 ke fa moradi wa Farao a fologela kwa nokeng ya Nile go tlhapa. Basetsana ba bangwe ba ntse ba tshameka fa losing lwa noka ya Nile. Jaanong ya re a bona serote seo mo motlhakeng a roma lelata la gage la ya la se tsaya. Verse 6 ya re a se khurumolola a bona ngwana a fitlhela e le mosimanyana yo o lelang a mo tlhomogela pelo a re ke ngwana mongwe wa Bahebero. Ke fa verse 7 ke fa kgaitsedi yae a bona moradi wa Farao a re a ke ye go biletsa mosadi yo o anisang mo Bahebero gore a tle ao amusetse ngwana yo. Verse 8 moradi wa Farao a mo araba a re dira jalo. Ke fa lekgarebe leo leya la bitsa mmagwe ngwana. Verse 9 mme moradi wa Farao a mo laela a tsaya mosimane yo o mo nkgodisetse ke tla o naya tuelo. Mosadi a tseya ngwana a mo amusa. Verse 10 ya re ngwana a sena a gola a mo isa kwa go moradi wa Farao a nna morawe mme ya re a mo taya leina la Moshe a re kana ke montshitse mo metsi. Batsadi ba me bomme botlhe le bontate ba utlwetse lentswe la kajeko le badile ka gana Modimo ka yona tsela e a re lebogile papa ga o leboga ka lentswe la hao le go fileng lona the guidance ya go bona gore le khamela le molao go kontse ga re ka le go ka go ba ina wena mabapi le lona ya tla tsena le la ka gore botlhe ba ke tlabe ke ba tlhalosetsa bona ba ne le di-understanding ba utlwisitse le bogolo ba gago go tswa lentsweng lena Jehova. We thank you Father, we thank you Lord, thank you Holy Spirit. Amen. Lentswe le badile lona le ne le balwa bukeng ya ga Ekdoda verse 2 1 to 10 bao ba ileng hona ba lutlwang Ekdoda 2 verse 1 to 10. My soul say yes, say yes, say yes, Lord. My soul
mo lentsweng leo re le badileng lentswe la Exoda 2 verse 1 to 10 ha re tlhalohanya go tswa ko Exoda 1 se se entseng hore mosadi ona a bone ho molemo hore a fitlhe ngwana itse ha fetsa o beleha ngwanona a bona bontle ka hara matlho a ngwana a bona bontle bo makatsang jalo ka ile mosadi a utlwa botlhoko a tlhomohela ngwana hae pelo a etsa leano la hae hobane ha engwe ntho le engwe ha o ikopa mo ntate Modimo ha o na le di-plans mare fela di-plans tsa hao e se tsa gago e leng tsa ntate Modimo di-plans tsa hao di aba successful itse ha fetsa a kopa kgaitsedi yae ha fetsa ho loa serote for ngwana hore a mo fitlhe ka moga sona a mo kenya ka hara noka nnile e ne le sediro modiro wa hore letsatsi le leng kgaitsedi o tla tloa mosong le mme a lo fitlha ngwana kgaitsedi a tshamekele kgakanyana le ditšhomi tsa hae fela ena a ntse a tseba the purpose ya go tshamekela mo pela noka ya nnile ke go lebella hore ha ona ngwana motho ya tla utswang ngwana na la fitlha letsatsi la hore moradi ya Farao ka go nne noka eo e ne nka re ke bona ba e owner o ne a tlhapa ka hara noka itse tsatsi leo a ntse a le ka monokeng a ntse a tlhapa a bona serode wa tseba ha o le first princess o na le di-bodyguard tsa lefatshe leo ngwana wa Farao o ne a na le di-bodyguard tsa hae a kopa lelata la hae hore le mo latele serote seo mo re bua ka the miracle ya Modimo itse ha serote se tla ba se khumolla baba ngwana wa Farao itse ha bona moradi wa Farao a bona ngwana a ba le the connection between yena le ngwana mosimane a hopola hore se taelo e ntata hae ana se tlhaisitse hore ha ona ngwana wa ba behebego a tswa mosimane a tshwantse a phele khaitsedi ya moshe a bona se etsahetseng the Holy Spirit a guide ngwana a mofa mano a sianela go go moradi wa Farao a mmutsisa potso ha o tlhoke motho ya tla o anyisetsa ngwana ona hobane o bonahala sentse le monyane o tlhoka letsele la motsadi gona le motho o ke moitsing ya ka amusa ngwana ona go fitlhela a ba gole moya o halalelang wa thasha moradi wa Farao ha re bua ka the Holy Spirit e rona batho ha ikena ka hara maphelo a rona re na le o ignora ha moya o halela o bua le rona re o ignora ha moya o halela o re guide hore re tshwantse re tse dintho tse ntle mo pela basadi ba bang re le basadi re treatane hantle re na le o ignora the moya halela mare the Holy Spirit by then sa kena ka hara moradi wa Farao oh yes nka thaba thata ha ile hore hona le motho o moitsing ya ka nka msetsa ngwana o mo mosimane o montle o le ena itse ha bona bontle lenyole la Modimo la montsha botle mo hara ngwana mosimane khaitsedi a siena gae a bolella message a getseng hore ngwana o fitlhetswe e bile o tshwere ke first princess ya Farao itse ha mme wa mosimane a kena ke tsebo ya lefatshe le le ka kwano a ba le poifo ya ho tloetsahalang ka ngwana gage wa mosana a mo tlhalosetsa mba o ska khatatsega ke buile le first lady a bona go le molemo gore go be le motho ya tla moanyisa lerato la Modimo re bua ka the opportunities tse ntate Modimo a re fang tsona lefatsheng le re phelang ka motlasa go lona itse ha fitla a kopana le mmago mosimane a re ke kopa o nkhulisetse ngwana o tla fela the opportunity e mosadi a e tholang ngwana Farao moradi ya Farao a re ke kopa o nkhulisetse ngwanona
fela o ka se mo godise fela for mmereko wa o godisa ngwana ona o mo anyisa gore a gole ke tlo go patela mosadi a thola opportunity ya gore a bonde le ngwana wa hae mo a ne a itlhobogile mo teng ha moradia a mmotsa gore yo yes ngwana o thotswe kgaitsedi ya moshe ke itse ha fitla a mo hlalosetsa gore mama mosimane ba mothotse ka nako mme o ne a sena le chance ya gore a ka bitsa ngwana a mo fa lebitso fela mme itse ha kopana le moradia Farao a mo tlhalosetsa a re leina la ngwana ona ke tlo mmitsa moshe ka honne re mo fitlhetse mo metsing fela ke kopa o nketsetse a favor. I will tighten the security of your yard. Ke tla make sure gore ntho engwe le engwe e tlhokang bophelong ba hae wa e thola. Opportunity ya fitla la ho moshe gore a treatiwe jalo ka prince gobane imagine lerato leo Modimo a neng a na le lona ho moshe a sentse le monyane go ne ho ntse go bonahala go o moshe ke motletsuwa wa ntate Modimo itse ha tsotlhe di etsagala le lerato la ntate Modimo mo moshe a gola sentle gobane ke ka lerato la ntate Modimo ke batla gore nna le wena re bua ka kgwedi ya bomme ba bedikana ba buisana gore ngwana o na re ka mo hodisa jwang wena ga o shebile bomme ba o phelang le bona a o ba bontsha lerato na a o na le lerato mo bomme ba o phelang le bona ke nako ya gore le basadi ha re rataneng mo lefatsheng le ka kwano e re ha o mo a tlhoka ha Modimo a kenela ga pelo tsa rona ha re sebediseng lerato la Modimo re berekiseng the opportunity ya o thusana ha kile ya ba teng opportunity e tlhang go the first princess a bona gore a thuse ka kana ha ne ba ba shebile ka balata ne ba sa tshwanna go ba le bana mare lerato kutlwele ya ntate Modimo ke batla nna le wena tsatsi la ka sheko re bue ka di opportunity e Modimo a re fang yona ka tsatsi la ka sheko ke opportunity ya go nna le wena re le basadi ha re dule mo fatshe re buisaneng ke nako ya go re tlwele go criticizeana mare re hodisane re tloele re motivateane gobane se re ngata se re sietsang ha re phela re le basadi re na go tsaelana go tlase ke nako ya gore hana no chance e fitlhile ya ntate Modimo a re fileng yona ha re ya ka lentswe la ntate Modimo ha kile a fa mme wa moshe nako ya gore ngwana hae a bonde le yena ke nako re nna le wena re le basadi ha re tloeleng ho tsheyana ha re buildelaneng ha re tloeleng ho ba le jealous to each other ha re rapeleng ke nako ya hore ka se se etsahalang mo lefatsheng le ka kwano ka hara bolwetse bo leng teng basadi ba lillo ba kae basadi ba ka rapelang ba rapela ha re rapedisaneng re kope ntate Modimo a re apese ka matla jalo ka opportunity ha e hlaile ha nna le wena ba re itsang hore re tseba Modimo re phele go tseba Modimo ha nna le wena re ske ga tsheyana ha nna le wena re ske ga sebana ha nna le wena re guideane ha nna le wena re promoteane ha nna le wena e re ha wena o na le sona o mo asna sona mosadi ke nako ya gore basadi re tshware nthipa ka mo bohaleng re tshwarisane joko ena re tsebe gore lerato la Modimo ke le makatsang o re ratile o re file di-opportunity ya go tsatsi la ka sheko ha re kile ga re nna le wena ka ske ga utlwana ha re lokiseng dilo re le basadi re utlwaneng re kope ntate Modimo se re se buang ka melomo ya rona ha re bua bophelo ka melomo ya rona e re ha o bua le motho mo o ska bua lefu o ske wa kesa anyone ha re kope the Holy Spirit le ha o ka ba le dintho tse o utlwisang botlhoko tsaka mosadi o mo rapedise instead ya gore o mo destroy ha re tloelane ho destroyana re le basadi ha re hodisaneng moshe o bile le chance mme wa moshe o bile le chance ya gore a dule le first princess mo fatshe ka di-terms and conditions tsa ho ba ka go fisa moshe jwang a go lebelele lerato la ntate Modimo so ke nako
tsatsi la kasheko ke nako ya hore nna le wena ha re sebedise this opportunity ha ile hore nna le wena mme wa ka re le basadi ne re tshayana ha ile hore nna le wena mme wa ka re le basadi ne re sebana ke nako ya hore ha re tloeleng le sebo ha re bue lerato la ntate Modimo ra leboga Jehova ra o leboga ha o kile wa re fa chance tsatsi la kasheko ya hore re o rapele ha o kile wa re fa chance ya hore bue ka lentswe la hao ha ona ya tshwana le wena we thank you Holy Spirit oh yes Jehova re tla ho wena tsatsi la kasheko re re all negative things since re di bua towards each other as human beings tsatsi la kasheko we are gonna worship you Lord tsatsi la kasheko we are gonna join hands and pray together tsatsi la kasheko go tlogela go sebana tsatsi la kasheko ke nako ya hore re rapedise South Africa hobane ha basadi ba ka yema ba ba rapela ke na le tshepo le tumelo ya hore Jehova o tla re hauhela ra leboga Modimo ha go file chance re le gona tsatsi la kasheko ha re be le nako ya hore le basadi re ratane re lokisaneng re motivateaneng re ske ra discourageana tsatsi la kasheko Modimo re fe basadi lokisa pelo tsa rona re le basadi re ratane re bue ka lentswe la gago re phele wena Jehova re je wena re tswe wena hore khona bona motse MmaMoruti Modingwane ke a go leboga ha o theogile ka mantswe a boitshepo a o ka lokisang motho wa mme ke rile ka gape ke kgwedi ya bomme ga ko tsena ke senya taba tsa bomme ka ona motsotso o ntumelele ke bitse mongwe wa bomme bao ke ba tlotlang thata ebile e le bomme bao ba kileng ya re ha ke bitsetsa pitso yena ya legodimo ba bona e le molemo go tla go nna gore ba nthe ba re mohlanka wa Modimo setšhaba sa Modimo se re romile sa re tlo wa etelele pele gore tle ba kgone go bona mmuso wa legodimo ntumelele ke bitse mme yo ke mo regardang as one of my mother within ka gare go bokereke mme o ke mo tsaya jwale ka mme wa ka boreneng ka mme wa ka gare go kereke mme Pelo yo leng ka gare go lefatshe la mothutlong mme Pelo sebaka se ke sa gago motswadi wa ka tlhatloga o bue taba tsa legodimo ke dumedisa bomme MmaMoruti ba rona ba Bantu reform ke dumedisa bomme ka kakaretso mo letsatsing la Sontaga ke leboga Modimo ha ke tlo tsena mo tshebeletsong ya letsatsi la kajeno ke leboga Modimo e re ke simolle ka thapelo leina la ntate le la morwa le la molekgalalelo Jehova ke a go leboga kgosi ya kgalalelo ke lebogela tshireletso ya gago Modimo wa rona o mogolo Jehova wa galalela go na ya tshwana le wena Modimo o re bolokile lona mo matsatsing ano Modimo matsatsi a subu Modimo matsatsi a corona Modimo a COVID-19 fela o ntse o re bolokile re a leboga kgosi ya kgalalelo re a leboga o re bolokile Jehova Modimo wa ka ga ke tlo tsena tshebeletsong ke kopa matla a gago le godimo Jehova a tsene ka gare go nna Modimo go bue wena Jehova nna ke nne motlhanka wa gago fela Jehova ke a leboga lebitsong le le maatla la Jesu Kriste morena wa rona amen lekwalo la rona le re tlo buang ka lona le ileng ga ke le lebella ka fitlhela le re fa tsholofelo le re fa tumelo ke lekwalo le re le bona mo Hezekiel chapter 37 ke simolla ka verse ya ntlha mme ke tla fitlha mo mowa o ntumellang gore ke fitlhe mo teng Hezekiel chapter 37 verse 1 go fitlha ko mowa o tla re letlelela ha re le bone setlhogo sa lona se re leboa la marapo a baswi
morena a botsa seatla sa morena se ne sa nna mo go nna mme morena a ntshetsa kwa ntle ga mowa wa gagwe a nkemisa fa gare ga leboa lo ne le tletse marapo a baswa a mpotolosa mo tikologong yotlhe ka bona a le mantsi thata mo leboa le gona a omeletse thata a mpotsa a re morwa motho a marapo a ka phela na ka fetola ka morena Modimo go itse wena a ba a nthaya a re rerela marapo a o a re o re lona marapo a omeletseng utlwa lefoko la morena Modimo o bua jaana le lona marapo ao a re bonang ke tla tsenya mowa mo go lona mme lo tla phela ke tla baya mesifa mo go lona ke tlhogisa nama mo go lona ke lo apesa letlalo ke tsenya mowa mo go lona gore le tle le phele lo be lo itse gore ke nna morena ka rera jaaka ke laetswe ya re ke rera ga utlwala modumo le mokgwasa marapo a atamelana lesapo kwa lesapong la mong wa lona ka leba ka bona mesifa e le mo go ona le nama e tlhoga le gona e apesitswe letlalo ka fa ntle mme go sena mowa mo gona a ba a nthaya a re rerela mowa rera morwa motho re mowa o re morena Modimo o bua jaana a re wena mowa tswa kwa ntlheng tse nne o budulelegele babolawi gore ba phele ka rera ka fa a ntaetseng ka teng ka fa mowa ke fa mowa o tsena mo go bone ba phela ba ema ka dinao e le mophato o mo golo thata ya ba gona a nthayang a re morwa motho marapo a ke Baiseraele botlhe bona ba bua ba re marapo a rona a omeletse tsholofelo ya rona e nyeletse re fedile ka mo rera o ba re o re morena Modimo o bua jaana wa re bonang ke tla bula diphuphu tsa lona ke lontsha mo diphuphung tsa lona batho bane ke lo busetsa kwa lefatsheng la Iseraele lo tla lemoga fa ke le morena mogang ke bulang diphuphu tsa lona ke lontsha mo diphuphung tsa lona batho bane ke tla tsenya mowa wa me mo go lona gore le tlo le phele ke tla lo baya kwa lefatsheng la lona mme lo tla itse gore ke nna morena ke buileng jalo ka ba ka dira jalo go bua morena lekwalo le ha ke le bala mo kgweding ya bomme ke lona le ke boneng gore ke tle ke tiise bomme ka lona mo kgweding ya bomme re a itse gore re mo nakong ya lockdown re mo nakong e re sa kgoneng go ya gole re mo nakong e re sa kgoneng go bonana re mo nakong e re sa kgoneng le go ya kwa dikerekeng tsa rona mme ka nako e nngwe e kete re felelwa ke tshepo re felelwa ke tsholofelo kante ga re itse gore Modimo o teng ga gona sepe se se tla re tlholang lekwalo lena e le ga ke le bala ka bona e le lekwalo le fang rona bomme tsholofelo le tshepo le re tiisa le tumelo re a itse bomme gore ditiragalo tse di diragalang bomme tse di diragalang barwetsana tse di diragalang bana ba rona ba basetsana gore ke ditiragalo tse di ntseng jang ga mmogo le bomme ba bagolo ba ba go diragala ditiragalo tse di tsitsibanyang mmele mme e le ga ke utlwa lekwalo lena ka utlwa le mpha maatla e re ke lekwalo lena ke le shere le bomme gore ba tle ba kgone go boelwa ke maatla a bone gore re le bomme re kgone go itse gore Modimo o teng Modimo o bona tsotlhe Modimo o na le rona ka nako tsotlhe gonne ga re bala mo lekwalong la rona le bolela gore ke marapo fela a omeletse ke rona ga re setse
nako e tswile mo go rona re sena tumelo re sena tshepo ya gore a ka nnete se se diragalang se tla feta nako a ka nnete abuse e tla fela. Lekwalo lena le re fa tshepo Morena Modimo a re marapo ana a omeletse o botsa morwa motho a ra morwa motho marapo ana a ka phela na. Morwa motho a mo araba o re Morena Modimo go itse wena ga a re Morena go itse nna a re Morena Modimo go itse wena. Ke fa Morena Modimo a mmolelela gore a re rele marapo ana. Morena Modimo a re ke tla tsenya mokgwa mo marapong ana a re ke tla tsenya mesifa ke tla tsenya nako mo marapong ana gore marapo ana a boa a emelele gape mme ke budulele mowa o kgalalelang o phelang ka gare go marapo ana gore marapo ana a tla a phele gape. Bomme ba ka ba rapegang mo kgweding ya bomme ke rata gore go le rotloetsa ke a re se feleleng ke tumelo bomme bogolosegolo re rapele thata bomme re rapelle lefatshe lena re rapelle ditiragalo tse di maswe tse di diragalang mo lefatsheng re ise dillo tsa rona ko Modimong. Modimo ke ena a itseng tsotlhe Modimo ke ena a tla re lwanelang re seke ra fella ke tshepo re emeng ka maoto re le bomme mo kgweding ya bomme re tshwaragane le ga re le apate re se felo go le kgolo ba bangwe ba le ba bangwe fela ga re rapela dithapelo tsa rona di tla kopana di tla fitlha ko Modimo. Re rapella le yona COVID-19 ena le yona Modimo ke ena a itse o tlo e fedisa ha re na le tshepo lefatshe lena le tlo boela sekeng gobane Modimo ke ena a nang le dipolane. Ha re simolla ngwaga ona wa 2020 re ne re na le ditsholofelo tse ntsi mo go ona. Bothata fela ba rona ke gore ha re ira dithulaganyo re ira di-plan re plana dilo tsa rona ga re tsenye Modimo ka gare go dipolane tsa rona kante Modimo ke ena a itseng dipolane tsa rona. Re ne re na le tsholofelo mo 2020 ya dilo tse dintsi re sa itse gore go tla tlhaga eng ga ntse 2020 e tsamaya fela e re rutile gore Modimo ke ena a eteletseng dilo tsotlhe go a re motshepeng ka nako tsotlhe a re boeleng kwa go ena re ileleng kwa go ena gonne ko bofelong Modimo o tla budulela mowa wa gae mo go rona o tla budulela mowa wa gae mo marapong mme marapo a tla boa a phela gape gonne marapo a Modimo a buang ka ona ke rona batho ba re latlhegetseng ke tshepo ke rona batho ba re latlhegetseng ke tumelo ke rona bomme ba re latlhegetseng ke tshepo gore a ka letsatsi le leng abuse dipolao tse di tla fela na ditlhekefetso tse tsa bomme di tla fela na fela Modimo wa re netefaletse. Modimo a re ke tla tsenya mowa wa mme gore mo go lona gore le tlo le a re ke tla lobala mo lefatsheng la lona mme le tla itse gore ke nna ke buileng ka baka dira jalo go bua Morena. Bomme ba ka ke ne ke re a re se ra latlhegelwa ke tshepo. Bomme ba ka ke ne ke re a re tieng Morena a re tieng le ga go ka tlhagelela mathata a le makae mo maphelong a rona ka metlha re ne ntse re itse gore Modimo o teng re ne ntse re itse gore ga re bua le ena o a re utlwa gonne ga re bala mo Jeremia chapter 3 ha re bala mo Jeremia chapter 33 verse 3 ya re bolella ebile e re fa tsholofelo ya gore Modimo o a re invite mo go ena gore re mo rapele ka nnete re tshepele mo go ena gobane ena o tla re bontsha tse dikgolo tse rona di seng di ha re tshepetse mo go ena ka nnete. Ke tle ke boele morago ke a leboga ke tswalle tiro ena ka thapelo
Modimo a rona Jehova re a leboga kgosi ya kgalalelo o matla otlhe ga gona ya tshwanang le wena ebile ga gona ya lekaneng le wena re a itse ga re bua le wena re go rapela wa re ikopanya go tsotlhe Modimo wa rona letsogo la gago le le maatla a le lefatshe le la ka bophara COVID-19 ke ena ke rapela dingaka le baoki le ba botlhe di-scientist Modimo ba ba lekang Modimo go batla se se ka fodisang COVID-19 fela wena ka go a itse o na le maatla Modimo ke go romela go bona go tsena go bona Modimo tse tsotlhe tse ba di dirang ba di dire bana le wena Modimo ke a leboga kgosi ya kgalalelo re sireletse go boloke ka matsatsi a otlhe tse tsotlhe tsena ke di kopa ka lebitso le le maatla la morena rona Jesu Kriste amen. Ke a go leboga Pelo ka mantswe a matla ntumelle ka ona motsotso gape ke tlhatlhoge lentswe la bofelo la go tswala tshebeletso wa letsatsi ke kope Ntswaki Kolobe go tswa lefatsheng la Modikoe moo a tlo re botsang ka ditaba tsa legodimo Ntswaki molomo wa legodimo wa reng theoga mme wa ka. Ke dumedise mookamedi le mmamookamedi le seruti sohle sa rona sa Brcsa South Africa, bontate bomme batjha Sunday School. Sontageng sa ntlha sa kgwedi ya bomme e tlo re kene tshebeletsong ena ya hoseng wa kajeko ka thapelo. E tlo re kwale mahlo re kope matla ho Modimo. Ntate morena Modimo wa ka papa hoseng ya kajeko re lebohela hore tsosa hape Modimo. Ntate kena le rona tshebeletsong ya kajeko Modimo ke kopa matla ho wena ntate tsohle re di lebisa ho wena morena Modimo wa ka ya ka re tla o qala beke e ntjha morena Modimo wa ka kena le rona bekeng ena Modimo wa ka re sireletse ka nako tsohle Modimo wa ka ntate mo kgweding ya bomme morena Modimo wa ka ngwalo le ke tla theohang ka lona Modimo ke kopa morena Modimo wa ka ebe wena o guidang Modimo wa ka ke kopile morena Modimo wa ka finyella papa mo ke sa finyellang teng ka lebitso la Jesu Kriste amen. Ka lebitso ke MmaKolobe hoseng ha kajeko ke kopa ho share le wena lengwalong la Ditiro chapter 9 verse 36 to 43. Kgweding ya bomme ke kopa nna le wena re dule mohlodithirong ona ana go dira tse ntle go batho ba bang. Mona mo lengwalong lena re utlwa ka mosadi wa mohlolohadi o ne a tsebiwa ka ditiro tsa hae tse ntle setjhabeng. Ha fihla nako eo Modimo a mo hopolang mme bophelo ba hae lefatsheng la batshedi ho fela. Ya ba ho ba bohloko mo bathong ba ne ba mo tseba ba phela le yene ba tseba le ditiro tsa hae tse ntle tse ne a di etsa. Batho ba tsieleha ba kena ke tsebe ba sa tsebe hore ba tla etsang. Balla e ka re ke a bona dikeledi tsa bana tsa bosadi ba tsielehile se ho tsamaile motho o ne a thusa ka dio tsohle ba tseba ha go hlagile lefu le tseba hore motho o e ne e le motho o ne a etsa go etsagale ha se tle go fihlile le ho le lentsho le a tsielega gore le bone e ka re ka moso ha gona ntho e tla etsagalang. Ba hlolohadi ba ne ba mo tseba mosadi ona ba kopa pita hore re kopa ompe o re tsosetse yene a etsa ka mokgone ba mo kopetse ka teng a boa a ba teng. Nna ke re ho wena mohlodithero wa rona sontaheng ena ya bomme ana nna le wena di teng ntho tse ntle tse re tla tsibuwang ka tsona mohlang se re furaletse lefatshe lena. Ana di teng dintho tse ntle tse re tla hopolwang ka tsona
a na di teng dintho tse ntle tse re di etsang matsatsi le matsatsi tse re di etsang ka pelo ya rona kaofela without waiting for a compliment. Dorcas o na sa batle complimentiwa, o ne a emetse di-compliments go tswa ko Modimong wa hae. A na ha re thusa batho nna le wena, do we want compliments? Do we want people gore ba re lebohe na, or o etsa ka lerato, or o etsa ka gore o batla go boniwa gore a ne nna ke a kgona go thusa batho? Go seng ka jeko mme mo goding ya bomme ke re wena lengwalo lena a ke le dule dipelong tsa rona, a ke re tswele ka ntle go thusa mo re kgonang. Ha ke re thusa setšhaba kaofela, ihlophele family o e tsebang mo o dulang, wa tseba gore o na le family e leng gore e hula ka thata. You can pick that family and adopt that family. The little that you can share with that family, bona Modimo wa e bona, Modimo wa e bona. You don't have to tell other people what you're doing for that family. Ha o etsa ka lerato, Modimo wa bona. Go seng ka jeko kgweding ya bomme ke re ba teng bana ba ileng hore ha bana batswadi ke dikhutsana ene wa ba tseba. A ne o nka diaparo tsa ngwana hao tse ileng hore di dinnyane wa ba fana, o nka diaparo tsele o di etsa di-laslapi tsa o tlina na? Ke bua le wena mme o seng wa ka jeko hore a ne re tlo tsibiwa ka ntho tse ntle, a ne re tlo lelwa, or re tlo lelwa ka hore motho ha tsamaile wa lelwa, or go tlo ba le a significant mark e tlebe le hore o isile e leng hore it's irreplaceable. No one can do what you did. Wa tseba Modimo o re file dineo, Modimo o re file ditalente. Ho na le ntho o na le yona e ke senang yona, ntho ya hao o le one. Ke kopa ho senga ka jeko bomme ke le fe task, go and do an introspection. Tsa mo ipatla o bone neo o na le yona e leng hore ke ya hao o le one. Wa bona mabitso re ka wa share, mara dineo tsa rona Modimo re ka se di share. Mongwe le mongwe o na le neo ya hae, motho o mong le mong Modimo o mo file neo ya hae. A ne ba teng bo Dorcas mo WCA, ke potso ke na le Modimo wa tseba nako santsane le teng, re santsane re ka itukisa, re santsane re ka etsa ka tsela e tshwanetseng. Nakong ena e re shebaneng le yona e boima, e re lwanang le ntho re sa e tsebeng hore lwana le eng, e re sa tsebeng le hore ke eng. Ke nako e re batlegang bo Dorcas ba nnete he, ba ne ba tseba Modimo, ba ne ba re ha ba khumama ba rapela go tswa le dikeledi. Ha di theowa dikeledi o meego eo ha e theowa, a theowa le manyeloi. Ke kopa ho senga ka jeko mme wa ka, ke kopa go itukisa, ke kopa go etsa hantle. Nako santsane le teng, Modimo o santsane re file chance. Ntho a ikopang e one ke hore re mo rapele. Di teng dintho tse ntle tseo na leng tsona tse ka di thusang batho ka tsona. A re tlogeleng letlho, a re tlogeleng bo selfish, a re tlogeleng bo rona. Wa tseba problem ya rona ke hore we are selfish. Wa tseba o na le ntho ya hore nka se mo rapele, nka se mo nyewe, e re ko jwetse he Modimo o tseba tsohle tseo di nahanang. Wa bona ha o rapela, nna o seng every day before I go to work I pray. Ho na le temana mo Bibeleng e re o tseba tse di etsahalang mo kelellong ya hao before o khumama o rapela. O sa hlophisitse tsohle tse tsentsana di hlophisitswe ke wena so bua, yena wa di tseba kaofela. Re na le di-testimony mo maphelong a rona, ra tseba ko re tswang le mo re leng ntse re babaletse. O seng ka jeko kgweding ya bomme ke re a re bang bomme ba nnete, di teng di khutsana ka montle ka mo, a teng malapa a ileng hore ha hona
Modimo a ke a re fe tlhaloganyo ya o bula matsogo a rona re thuse mo re kgonang. Modimo a re fe tlhaloganyo ya gore re tsebe go share. Wa tseba go share ke le o builda lelapa le lengwe. O thusa mosadi o mong ka mathata a nang le ngwana ka bana ba hae. It's sharing. Because you'll be sharing the wisdom e Modimo o fileng yona. Remember kere re na le di-talente tse different. Maybe talent ya hao ha se gore o ntshe mo pheseng ya hao o rekele motho borotho. Mara maybe talent ya hao e mo lelemeng la hao gore o ka yo bua le bana bale ba ba sokodisang mme o le wa bona. Wa bua le bona ba utlwa bana bale o feta mme wa bona. Wa mo thusa le wena hore wa tseba ha o bua le bona, don't shout, bua le bona so o sengwa ka jeko ke re ka kgwedi ya bomme re na le di-talent tse different. A re tsamayeng go itukisa, a re tsamayeng go agana re le batho, a re tsamayeng go aga bana, a re tsamayeng go godisa setšhaba. Ba re mosadi o tshwara thipa ka mabohaleng. Wa tseba le ha o le hobe jwang dijo di seyo ka mo ntlong o kgone go hlakantshe o le mme. Wa tseba gore ke eng? Modimo o re file botlhale boo ene di jehe dijo tseo. So ke kopa go seng ha ka jeko se ke se sharileng e ka re le nna Modimo a ka nketsa hantle le nna ka yo sebedisa talente ya ka e Modimo a mfileng yona. E ka re Modimo a ka hlonolofatsa thero ena ya dula pelong tsa rona. Ke kopa mo le leng teng le be le Sontaha e monate ka lebitso la papa le la ntate ha be ke iqana bana ba ba khutlelang dikolong. Modimo ke yo, Modimo re file di-talent. Ha ngwana o mong a struggle ka homework o ska re nna ha ke di tsene, mo thuse ngwana sekolong, mo thuse ngwana o mong, mo thuse. Wa mmona o mong hana jersey, o na le jersey e dutseng ko closeteng ya hao ha o e apare. Kopa mama ke kopa o tsamaya le jersey e kofa moketekete ko sekolong. E ka re Modimo a ka retsa hantle, Modimo a retse hantle ka lebitso la Jesu Kriste morena Modimo wa rona, amen. MmaMoruti Modingwane ha mmogo le Pelo ha mmogo le Ntswaki Kolobe ke a le leboga ka mantswe a lona a matle ao a fanneng ka gare go batho bohle ba bona bogolo ba Modimo ka lona, ba bona maatla a kileng Modimo a laolela ka gare go legodimo go bomme ba kileng ba ba teng ka gare go keteledipele mo bukeng ya gage e boitshepo. Modimo a letse go fatshe a le atise ka baka la lebitso la monana wa Jesu Kriste, amen. Utlwile motho wa ntsho, utlwile mme, utlwile ntate, ba theohile bomme ka ditaba tsa legodimo. Ke rile ka re ke kgwedi ya bomme ga ke batla go senya taba tsa bona. Ba bua bogolo ba Modimo, ba bua ka tseo di etsagetseng. Ga ke batle go di senya ebile ga ke batle go di oketsa ka ona sebakanyana sena. Ntetle ke go kope, re kope Modimo ka thapelo, re tswale tshebeletso ena ke re dula ntse o letile. Sontaga se se tlang ba etla bomme ba tlhatlhoga ba fana ka ditaba tsena tsa legodimo, ba bua ka bogolo ba Modimo. Re tsene ka gare go thapelo, re kope Modimo ha re tswalela tshebeletso ena. Tlo re rapele Modimo, re a o leboga ha nkile wa fana ka bomme bao mo kgweding ena ya bomme ba bontshitse bogolo ba gago Jehova, ba re rutile ka maatla a gago Modimo. Re a o leboga Jehova, tsohle tsena Jehova re di kgona ka wena yo re thatafatsang. Modimo ya lokileng ke a rapela, ke santse ke theoga Jehova, ke kopa go batho botlhe Modimo ba amileng ke twatsi ena ya corona Modimo he ba le bona Jehova ba fodise Modimo ya lokileng. Ba bang ba latlhegetse ke meleko le metswalle Jehova, ba
bana ha ba sana bontate, bana ha ba sana bomme. Modimo ba lahlehetswe ke bana ba bona ka lebaka la bolwetse bona. Modimo boholo ba a bo bonahale. Hlatswa Afrika Borwa, tlosa bolwetse bona Jehova, phekola moya Jehova, hore twatsi ena e tlhele e dula ka hare ho moya. Modimo ya lokileng, re a rapela Jehova, ke a go kopa Modimo ke motlanka wa gago go botlhe Modimo ba batlang mosebetsi, o tlolla sata sa gago Jehova. Modimo go na le ba ba sa jang ka ona motsotsona Jehova go boima. Modimo ke a kopa ka boikokobetso Jehova, re rome Modimo ka lentswe lena Jehova, re rome Modimo, roba batho ba gago, toucha somebody Jehova, gore a kadime family ena Jehova, a inesa go ja Modimo, gobane o rile wa re o tla dirisa batho gore ba diretse molemo tse kgatlang pela sefatlhego sa Modimo. Theo a Jehova o ba isetse ka magago, o teng Modimo ya lokileng. Ba lwala Jehova, Modimo theosa meriane Jehova, theosa dihlare Modimo di ba phekole. Modimo ke a fafatsa madi a konyana ka gare go batho botlhe bao ba mametse le bao ba sa memelang Jehova, ba etsetse ka mogao Jehova, a baka la lebitso la Morena Jesu Kriste. Modimo ke a o leboga, ke o lebogela tsotlhe tse o re etsetsang tsona ka lebitso la gago. A Morena a go tshegofatse, a go boloke. A Morena a tshwanetse sefatlhego sa a go a Morena a go etsetse ka mogao, bitso la gage le kganya